niyo ncamake ngiye kubabwira. Ijambo rya mbere nuko uyu munsi twibuka abacu badusize, bazize uko basa, bazize uko Imana yabaremye. En fait bari abantu bapfuye urupfu rwacu, bapfuye aho twogapfuye, babishaho bokatwishe, baradupfiriye, bazize urupfu rwacu. Nta cyaha bakoze, bazize ko dusa, bazize uko dusa. Iyo bavuze impunzi, ikintu cyamara dutekereza n'umuntu n'umunyantege nke. Impunzi n'umuntu wasize igihugu cye, wasize ibintu byose, wagiye gushaka aho yorengera ubuzima gusa. Kumwica rero ubu mukuyeho kakantu kamwe yarasigaranye, yahunganye ubuzima. Icyakabiri bavuze inkambi y'umuryango w'abibumbye wa Nations Unies, ubutekereza ko ari abantu bakomeye b'abanyembaraga, kandi koko barazigira, bafite imbaraga no kuri leta, ariko no kwibeshya. Nuwambanjije yabivuze, kubategaho ubuzima no kubutanga. Kuko ikibazo cyacu cyatangiriye mu kudusa, muko twaremye. Ikibigaragaza nuko inkambi yonyine ya Gatumba yari mu bice bibiri, igice kimwe gisakaje ibisukwabyo, ikindi gisakaje ibisukwabyo. Ico cyarimo abacu nicyo cyatewe cyonyine. Abandi ni amahoro, nta wakomeretse, nta wapfuye. Amahoro igaragaza ko intandaro y'ikibazo nuko dusa, nuko twaremye. Kandi ibyo si amakosa yacu, titwiremye twaremye n'Imana. Ushaka kugira uwabaza azabaza Imana, ariko kandi titwishuza kuba twaremwe turi abatutsi. Oya pe, nuwo tubwira ngo twongere tuvuke, kuvuka ariko tumeze kuko Imana si umuyinga, Imana si igipfu, izi impamvu yabikoze. Uwo tubwira n'ubu ngo twoza tukavuka turi bo. Alors, indandaro y'ibibazo nuko dusa. Faciès. Ikibigaragaza nuko genocide y'u Rwanda, genocide y'abatutsi, nabo bazize uko basaga. Ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abatutsi mu Nord Kivu yabereye Mudende muri 1997, hapfuye abantu 327, hakomereka 237 mu ijoro rimwe. Nabo bazira uko basaga. N'ibindi byose byabaye kera, kigihe imihana ya Gatongo yakurwagaho n'iya Kirumba. Abakuru muri mwe hano murabizi, nabo bazira uko basa, nta kindi baze, ntaca bari barakoze. Ariko byakomeje, byatangiye kera icyo gihe muri Murere, irakomeza kugeza kuri Conference Nationale, kugeza igihe muri 1996 bisha abandi Kabera mu Bibogobogo, abandi baranabatwara bazima n'ubundi turamenya aho baherereye. Hari abana bagiye n'ubu bagifitweyo n'abicaye. Abandi bico kuri Rusizi muribuka, abavandimwe bacu ababyeyi